Rubrika Tižnjovnik piše o financijnych brigoch, zo kotrima še zočuje Nacionalni sovjet Rusnacoh u svojej porjadnej roboti, a našo mesta zaznačili konferenciju u Beogradze, na kotrej svojo aktivnosti i Rusnacoh predstavilo turistične združenje Ruski Kerestur. Popri tim, tu i vistka o shodu pčolarov u Kocure i o pririhtovanjoh za manifestaciju Dni Keresturskej paprigi. Kultura i prosvita svojo boki pošvecela pokrajinskej smotri recitatoroh u Sečnju, rozvarki z uspišnu profesorku matematiki Nataliju Budinski i studentku Adrianu Nadj. Na bokoh rubriki Ljudze, rok i život nove predluženje feljtona gu storočnici snovanja RNPD-a, a tiž i napis o Mari Hornjak zo Skocura, a na bokoh duhovnoho života, medzi inšim, prerihtovanja za Veljku noc u Keresturskej parohiji. Sport piše o rezultatoh naših fotbalskih kluboh u svojih peršenstvenih ligoh, o rezultatoh mladih rukometašoh, a mož prečitac i rozvarku zo s kapitenom FK Iskra zo Skocura Damjanom Gubašom.